agus fáilte isteach chuig an céad fís nuachta de Scrogall TV. Ar an séir lá is fihead de hain, trónóliú cruinniú í Stiuideo Chuilin sa Daingean chun cursai teilifise phobal a phle. Tionscail nua is é seo chun teilifise phobal a chur chun cín sa ceantar seo. Cé gur déanacht iarachtaí hana féin níor tháinig aon rud suntasach amach as. Tá Corca Dhuibhne flúirseach le daoine atá ilte sa bhean seo. Daoine atá ag obair as is dúm féin agus tarach ar daoine óg agus cruinniú atá spéise chu a bheith páirteach. Ar nói, níl éon aspa ábhar don teilifise sa ceantar ina méoch spéis ag an bobal iontu. Tógra pílótach a bhéag ann an seo, le sproch ann chun rud éigean a chur ar an bhód go bún, agus a chuireadh fostíocht ar fáil le cúnamh dé. There are many groups and individuals operating in the audio-visual industry in Corca Dhuibhne, and some of them were invited to give their views on the possibilities and viability of setting up a community television service locally. In the following pieces, we will see edited highlights of the more salient points of their contributions. An sciil is mó atá tastáil bhfuil go léir a cursai teilifise ná sciileanna pitseála. Má éiríonn leat an rud a pitseáil, tá sé sais frisé dhéanamh. The pitch is the trick. Tá daoine ann, Christina Burnett, scríobh síosa, má tha si bh cuine bheith teilifise dhéanamh, Christina Burnett go póirí thuairt sa agus lá a thuairt dún de léir. A caiith mé eile sciileanna pitseála. Tá sí ar aus. But sin é an áit go gaiilimid an sa. Ach maidir le teilifise pobal tá a bra ar héithir dónach. Ní bra sé. Do you know? Caithfeadh rud éigean an bia a chinach de heileach. A sé leat a bléid sin. Déann sé dhéanamh. Tá teachtasteach eile go. Ach éim duine atá snú agus a cuiine bhar hiige chinach agus má gáiste bheith. No, so tír tro éigean eile. Tá mar platform tá an tidirlíon ann. Mar platform anna úsáideach agus is tú go mór bheachtar sin mar taingíonn sé chuige a chud fógraíocht de féin. Bu dheaslam agus go mór bhór a hebh na gailt go bhráile teilifise pobal a bheith an sa. I lár na ggéir chéime is mó a bhuail an dám iarthar a riamh chuireann prataí sa fardín na héin. Áine ní mai sé sin na Daingean agus ha míid ag obair ar gus na suchar cólach beaga agus beobína san an do nadidir bhfuil is a géana cad é sin, but mé ag agrú sais íonanta le ceol agus ealaín fud an Daingean agus ag obair sais leis an hilbocht an chud is mó agus an áit eile chomá ag déanamh just íonanta le ceol idirnáisiúnta agus chumá sin le baní ceol áitiúla chumá. Bhín ealaíon éigean buint leis a gcónaí bhín bhí defriúil an os cad bhí gan bhí Alabama trí againn chunicbar an sanníad le ceol arbach agus argad. Ealaíon arbach, ealaíon go bhríti agus bhí céal hain. Joyce Peterson den ag an sac agus gine mar Bhí carnival againn le tíine agus juggling ar fluúin sin. Cad é mar sin ag gur gach ihe dhéanamh mar fís. Fís agus dhéanamh tappa sin agus gachéine gobarstúm héin bhí Mark Caroline ó Bang Bang Teoranta. But Corca Dhuibhne check camera on the bhadúin. Dechas go Brian and said camera, it's the next one up from the Z1, Brian. What's that one called? The high definition. Z5. Bhí sé éasca dhéanamh Mar bhín stiff and so. Yeah, ach inis iad aon different so beidh sin níos dachar an rud dhéanamh ach chatí mid lein aráig, you know. Yeah. Fís dhéanamh agus an ciúla hot go dtí an Daingean agus Taffy an the bhar agus a chur Nidirlín. Agus an Ireland. Yeah. Bhí mar luair hasní mar amach bhí mar fechan ar blogs ar an internet ar nós le blog te a Boris, Balcony TV, Cadella Black Cab TV, User TV, sitting room sessions,
O2 den siad cean rudí mar so tá anna cuid den saisa chlár ar siúil ar nidir in fi láthair agus is rud fiúntaach é de an ábín siad nasca le cólachtaí mar brí an nós O2 in a bhfuil anna cuid míú agus ní le aibháin le le takeíocht so agus tá mí le obair ag gur bhfuil Daingean sníos chumá le festival beag sa Daingean. Yeah. Sin on kind of stepping stones. I mean, trying to put our name out there. Yeah. Our animal, Yeah. So, just point of on has to go roll of me other a camera new or Marganish. I think it's called Canon 70. She's third, it's for my camera no, but it has no still camera. I should tip a meal and my account got it's felt like still photographs in this book management you can make a really good high quality film on it. Yeah. I was needing causing share more on and that kind of thing would be ideal for this kind of a venture. Yeah. Hope Thug Sean McContíigh caint bhrá maidir le na haithí féin sa tionscail teilifise. Agus luaigh sé tábhacht an phobal in a héad de hógar. Is fís ar seoir é a dóigh obair de RTE agus TG Tannach stom gur smuoine búntacha seo ach pe mar go brenda beidir machna began ar an sort stáitnú platform bheith an úsáid. Is a seoir me nó físir a seoir video journalist mar muinte ar sa bhearla nó VJ. Níor bhean chóilreid a seoireachta gom, níor bhean chóilreid telefíse ná camera ná feic gom. Nían ar mór technolaíochta mechan irid ach dúrdar go gur ríiste lúntarum bhí trí seachtainna i lún na gceist. Thugus bliana tafod in fully automatic, ní gágan nach an sanolas a géine. Tá technolaíocht anna inis. Agus chomáile tuiscinn tú a pléile le gnámhaintre na háite seachas beidir scialta mór an lein ar hananta pléile polytóirí agus achna maithe beidir agus daoine mór le rá mar déarfa. Tú pléile gnámhain agus tá stáite a thuairt go tú gnámhaine. Agus is geall le laichan an gnámhaine san agus stáin bute sin anna hácht mar go minic agus tá lochtar RTE go minic bute anna mór bunathe ar bláithí mar hápla. Cuma gá scialta bu séad nus mar sin agus bíon na hacnaham ach lochtach na muochtam sa cainte ar chórsaí agus dámach duine go bainisteoir an credit union áitiúil. Bheith ceangal nó bheith tuiscin níos fearr ag an téadtáfiochan ar an aglah sa bhaile ar a méid bheith le rá gan bharsan fe mo séad ná mar bheith le rá ach na muí mór. Is quint vís freistar Chorca sons I Budapest le déanaí agus bhí fearr as stáisiún réigiúnach I Bavaria agus bhí sé siúd a caint ar socrú a haidíanta chuil le gnámhaintre na háite Dréan grafadóirí agus daoine goach cameras fís cameras beagú ge baile agus tá siad plátha leis an stáisiún telefíse agus mástra ag go míon tinne an áitéigen in monachchan mar hápla. Fíocha siad ar liste agus díar siad le héin cé an sagan gobar nó ar a liste agus chuidir siad bleicha agus díar siad le maid téad amach feig pictiúr don duine. No, beidir ná bege aber beidir nach caiidán óntach bhainte sé pictiúr ach tá pictiúr a có. Pictiúr gan stáisiún nuachta náfuilge an stáisiún eile agus tá sé có laistigh de chód neamataí don leich go háin. Tá sé seoltar brágan. Aber bachmór sean hostas ar telefíse chur le chéile. Ó hef tralachta is féidir telefíse chrothú ar hostas aníisiú inis. Tá camera gomsa atá bhaid níos siad ná gná camera mór creidbór. Míon caiidán ma bhuaig, caiidán ma creidta bhuaig. Tá laptop agam agus ní bhuisan san nach an broadband chun an camera ar chun an písa nuachta cheola. So, ní le an tóra ar na scialta. Is féidir iad ancient sa Daingean. Is féidir iad ancient ní bhrá. Is féidir scialta náisiúnta ancient na counter chusa. Ní gága me fá an cimleachtaíoch iad ancient. Is féidir bheith crothach agus
éine atá pléile alaíon nó scríóireacht nó éonrad mar sin an rud a hábhatha ná go meach teachta go bobbal ar a go séir. Agus tugann sa deis do bhainte na háite. Rudaí a rudaí be go féin a chur febhráid an fphobal. Maidir le táchaí an rudsa stoilm gur féidir é dhéanamh ach stáitse ar le a bheith cinní dhéanamh inis ar cad an sort stáitse tá gist. Also, Daryl mentioned that the kind of film strand that we have, there is a lot of crossover with film, you know, in terms of production design, performance, prop making, technical expertise. And at the moment we have a team led by Chris Smear that's quite active in producing stuff. And we intend in the future to continue that upskilling, not just with our own staff, but hopefully continuing to broaden it out to people outside staff associates who want to come in and work with us. Another thing is that over the years we've been able to build up some technical equipment, some camera, some sound stuff. And we do have an application for funding at MFG for the next year, and if we do get that funding, part of that is earmarked to further upskilling in the area of community digital film production, from a technical point of view, technical skills, but also things like acting for camera. I feel very optimistic about it. Funding is always the problem. But we just have to see. I mean, nobody knows what's going to happen with the public purse over the next year and a half. But I don't think that's for us not to kick in and try to get some kind of a structure, even if it's a very loose one, that encourages exchange of expertise and exchange of equipment. Of course, it would the best case scenario is if we could set up some kind of structure based on some of the companies that we have in Dingle that have something of a track record. Well, sin éad an físa seo agus nádéon de rúd é seo a cheola araig ag aon duine a bhí ag spéisiúcha ina le héad, mar is ar scá a chéile a bharan na daoine. Íomhá agus go méidí dia the store.